Syederalun warga Jurong Dapu Bata, Desa Codbau, Kota Sabang menggelar berbagai lomba tradisional di Kompleks Perumahan Yosudarso dalam rangka menyemarakan HUT ke-78 Republik Indonesia di kampung tersebut pada Minggu 20 Agustus 2023. Adapun lomba antar warga kampung yang dipertandingkan yakni balap corong, tahan tawa, futsal, sangkut keranjang, balap karung helm, balap kelereng hingga panjat pinang. Ketua Pemuda Gampong Dapu Bata, Yahpan, mengatakan kegiatan ini dalam rangka menyemarakan HUT ke-78 Republik Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menghibur warga kampung itu. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada aparatur kampung, pemuda dan masyarakat Jurong Dapu Bata yang ikut menyukseskan kegiatan perlombaan sehingga kegiatan itu berjalan lancar tanpa kendala. Dari Sabang, Aulia Prasetya, serambinews.com. 1, 2, 3, berterus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jalan. Oke, 1, 2. Udah. Gak usah berani.